Radia say oye na nado ye ewo hoda. Mumye nyina so amen and amen and amen. And ya we ya nimde ekoso. Ye da mo nyina se. Otumfo da maseo, otikokoso da mase. Se mo fi wiase afa na nyina ra. Emma ma me toye, ebepem mra, ye na eyiye kakra, ye me ekosie ni mu ya de dodo. Enu enti nyina ye wayem. Ye wayem mo papa enya agro. Enti duku kese hu hia sese. Asunka hu hia sese. Kakra me so metimi aye. Ama otumfo so nse me baba akuma mama zimbi. Me ka hire papa bi. Sa ne maame ewu ampa. Ne nana ewu ampa. Ti sa na ekono. Ene me rena for resource person prophetess agine ye ntuma. Me ma kwa ba de Odo Ahomaso. Me da se doctor ya na. Yo. Mr. Enim so me ma kwa ba de Odo Ahomaso. Yeah, nia. Ye wa yemwa. Oh, anyasem ketwa o. Anyasem ketwa. So na sisi jajajo na nkrofo sum. Ye na nasumsumpa. Wasumsumpa na nyame nhira na nka no ho fa ko bia obekọ na nyame embo no ho ban na daache bia nyina akoko hia onyame ahingwanim yakoso ade ayeye ne de nkanfo ade amatwedi amponyankopon. Yes na na so ndie ija ade atone ni die na nso. Yes ran nyankopon na akasa ncheche ne yere. Seriously. An hye ne die ne nyam wona brabom. Wa hwere ne nade na nso nyame nsa kase no ekoswara ewo no so nyame nso nkoswara no mbo ne ho ene ne busua nyina eho eban ani otutubu nso tukafu nyame ebebo ye nyina ye ho ban kanka wo mo a wo ma hwere wo mo na ene bie ni ho biom maame ye baako papa ye baako eden na mo mienka ye hima efra nyankopon afroni ode enyonyam kese aba santemai culture ni different types of culture enye easy o eye kama prophetess meaning so wonya mary ehwe bi ana because wo fie na wo hwe a wo ni ma pa cha de wo ho wonim sa de na wonya mary hwe kakra doctor me da say na eri kan ma menchia yewra utumfo me ma ne ya konso me chia santemai nyina me mo nyina so yakọ na Ghana man nyina doctor efe na me time minya ye kakra bi anope ya na ye we kakra wa sorry down ho ti fiti last week nya me wa sorry down ho ti anope ya I was me ko fa me ntoma me de beba TV no e na me tena ase hwe kakra na efe na matse na ko for sign me pictures ne videos videos but na efe e chere say o ma ya de o mati Ghana nyina enimo nya asante man ko a because ya chere say ye wa mamre bi wo ho a efe pa efe ka krebi na mhwe ye be 30 minutes bi pena we share 30 minutes is a lot baby we share 30 minutes and that for my idea yes so mo yi ache ti me ko hu ye sa na wo se metena se na we share me share kakra me da se doctor me so me da se enti de efe kra se enne no nsia na se ase kronobie ni so na waye emusie yedi mra so kafi ni ho but unni so a obedi so usukura usa ya camera na to ho ya sha si bodero on say kuma Ghana ye wade papa bi se o hwe efi anafo asia they call the northern part of the country. They say Ghana fananya na kasa no. O hwa nyame ankasa kyade. Na o hwe ya mamre asantefo omo de. Oko north omo de oho. Oko Volta region omo de oho. Oko western omo de oho. Na o hwe se na amamre ne ekona. Na otu se ye wade bia feel say o man no yeah, hwere ya mamre because asantifo de ye say you should be proud to be Ghanaian. Of course, and nunti and say ye ko fa obroni amamre be bantam yen and my what tradition amamra efe ewe nuonyam ebuo ho esuro ho amamre ne say efi no nso mi ehu obi a enti no nsia ne nipa yira ko hye ni dem now we amamre kama
African amamre ne ye to atwene awade amamre wasi ye diso enso ye ni so ya ye amamre na wie ne de broni de so be bata ho na ye tantantan say no cry epa mo cho Odo Ahomaso ni ubaba akuma bamazimbi otutu bonso atuko afu nyame o na history. This is a great history. Ye hima ewo ni na ye ya ye enya ade obi ere be fida a great history. Any baby so yi documentary ni e ho nema eya mamrepa Africa ye wa mamre papa enye easy intino ye hima on the year. In fact, ni woi ama Ghana epeja, especially at Santamai. Ehun bi abo. Respect bi abo mo. Enkabom de aba na abroso. Ya unu nua kasa kwa ne be kasa. E se nipa ye o me. Obechia no. Papa bi. Enu nti na e wo se yetimi edodo ye ho. Because obi eni wo be wari ne tamfo. Yeah. We hwe niema ekoi ni de ekoi ya odofo do wunua wate do wo yire di ni kwa kire no fantetie pa ma wo ma wo mu history mo bebi o mu free oya de hye mani so ya de hye na efe we se me na me yakoa me na me sum sei me na me ye sei just obia role important yantu obia de antwene ye keka ni nyina bom fikitwa so okopim kese so ni nyina ye kama oh adishimai ma especially asante mai ye ade kese atoye ni enso yesu ade Ghana mai yewo ade oye hey baby o free baby so culture mu ye so tradition mu ye be proud of where you come from every day nena be benga jeka where mama bibi me kan no ko lami bo lo ismo tunga bigpami kan ni ne wana ne benga lejon alo pe abani wane me iyu mame wo kwa ngono no be kokwa pia ne ko be fan yo kan ni ne o aliboa je na me ho je ne me ho mama bibi me mini jino nene mene angepo pepo ajekpo ne wole je wagu alopi mini here we anyway well actually we they been translating because somebody didn't go back no says asama hu omo no asama hu omo ai ekopia wan kanya grow and so I believe say we are there with them in spirit Yeah. But the quadrants and any panel so dawson. Papa, Intino, a war, never who and everyone was with TV, no, can even betray. I'm sure. Intino, Judy say, Ghana pan any nano, almost tradition biara, a co representative war. Easy, because a no, a Hindi and Ankasanya Hindi kito maimo. In fact, African Casacriano, Osha, and after word Ankasa is one of the best kingdoms you can talk about. Into before say across the world now. That's important. A lot of people came to but it's important, sir. Yeni ye mano ebeka ye motherland language. Ye kasano. Akoye brofo French. I mean who kasano Swahili. But I mean yema omuhu. Now I dear way I will say mu se later number 2 see this year. Me sure say ye benya another documentary be yento na de bi yefa nchire yemba because it's a great history la akọ Guinness Book of Records mu enyirada honestly enyirada ahimfu chie bi na aye wo mo kom anya bosum sem so debi o tradition amamre because we were say na haban no that no amamre. And we should be proud to say, in fact, me share me say me niji say me Ghana ni Papa bi. Me niji say me Ghana ni ba. Because we share other abrofo ni niama ye hwe no. Me nka so mo de ni nye. But media son me bo. Because media media. That's it. Na me gidi say Ghana ni bia wo wiase afa na nyinara
whatever television na omo broadcast sa ade bia no definitely no omo be hu say Ghana and as Africa no ye wadia oye na ya kire se ampa se culture no kire wusu ne wo ban because o hwepa Ghana ho brase de fa ne kwa nipa do enyo hu say Ghana ni be do wo ohwo no esin ono akasa no hwe ahon brase when the command was given obi enu ho no ma o ka say me na me ntakra so suntinu o boa ena me kan say wo sukura wo sa emra ye adwuma ya ka order no ai lion akasa o boko na so sere aso oye ni chika kan so de waka no na wakasa enu nti no me pa chew wo ye kroboni na kopi baby me unso wo ye kroboni ma o tradition na mo niam no enkasa wonni ye wo bibia sua wo krom aduane die sua wo krom kasa se de obro ho ase achia minim some culture bi omo da from gra obutu from no de achia so ni entiti ye ma no ene ye di we ni we hu krom amamre ne di so ne enye kama me da se wonya mre na wo ti Adom TV ho na wo hwe Odo Ahomaso yes efi aba na edie ye nyina ye wayi mu na kakra ye ni ehu no ene ho dewro ene eboi ene ye de ka ya wade amamre ho ebi atu bi atwene ama na ye tan fie na mumien sankofa na sankofa wo he ye nchi ye nya ye ho ema ye maame ene ye papa nom na mompe emapa ema ye ye nya ye ho ema ye busuanom na mompe ekupa ama ye because die ye nkasa ye nante ko hwe no nye ni nyina na ye misra wo wonsa so bi mu a bo modien ni ntisu anamon na wagya ne wana omonhwe no munje little investigation ye wie ho no na be ma no so de ko nso abusua ho no mo so ahwe na ye kama misra wo wote otikoko so TV na ochiro ye na kenkan ye no osi emra ninsa so ye mami Julie mo no oso ninsa e ko kire ne mami so just ye ne mami dia ya kire ye kan ametra ho hwe na mi kan yo ena ne mami se me ba ba ma wa yade balansa na be ko anim no mami ne oba no enkasa ebesin enna na mo ahe ena wo say to sa na moyi. And to continue the tributes na ye kenkan ye no o se ne mame 3 days later ansana o se me ba oba no o yo ba esafata so worry no so in our marriages, in our lives, the role our mothers play is very, very, very important. So we announce so now person we ye men kan say beto otokoko so de ma me de ba person so we ye kama de a fantete pa ema wo ma no ne twa kwampa e fa ma wo mo nyamesuro ebuo adwumaden ye ne kuradie faka ho ma no na akwaye ma mefo bi ene ejafo bi o mo ne na baabi na o ma eja wo ma ne bi life ama wo mo a ya sem obi on say ne ba kwan pa no de na maduro so na hwe se ye hima yesa ankote kokoso oto so be si iwu mi anka no te kokoso sene ma medodo yeah papa bi wow anyway mama we fa we so na me misao say the role of our mothers in our marriages what are they supposed to do? Okay, me that's it. Na mecha enuanom so a ehwe yen. Yes, important. Don hwi ni asama mo nyina afrehia pa bio. Na yada yen nyina so asese ye to aba na asundwe mu nso ekoswara togu oman Ghana eso. Na ekuma program yi before me call we no program yi. Aye Odo Ahomaso. Odo Ahomaso yi. Yeah. There is a lady. A friend Mary. Na
we tie program yi, program yi. Obi ne kan asem. I think she has wear her dress now, and she's continue putting it on. Now the issue is that I see father what's he and share dress mashew but see the challenges my daughter is having. She rides motorbike she rides motorbike. She drives at the age of 24 years as I'm speaking now. She rides motorbike, but the challenge she's having is that oh yeah you man yet the dream, in fact, her dream is to ride a police motorbike, and which I believe say Yakopon be a queen be a day a man. In fact, he even wanted to see you. Personally, say, let's see and she draws. Thank God, Pasha and Hovergin up to this time. Amen. But the 24 years. 24 years. I salute her. And the challenges that is facing now. Let me say, okay, you see what I can do to link her up with you. But the issue is the road. But I think so if she wants to ride. She rides. She drives. She rides and drives. She drives as well. And also dispatch and dispatch motor rider CB. Police. Yeah, police. It's her dream. In fact. Okay, fine. It's enlistment cost what? Yeah, that's all. Yeah. And the education background so to me it's not qualify na kama. Yes, so when you riding now, when you driving now, won't mean try by hard all the writers the riders no they read and write them with good certificate. Into Mr. keep on dreaming up, right? And then towing the path. Anytime about to say enlistment to Bango police maybe just take your application and then go on. Why after all, and I try and show dross and they show dross. Now better pay a week. Me person a week. All right? Yeah, and the role you are talking of. And I make her say, "Auntie, where's she our bar? When in Nancy Kakra." Time when I person mama it say, "Mama, me nya dan for baby and Nancy." Ekuma make time ya me late mother Nyankopon fa ni sie anti grace of bia ye remember 8 time ya me can say yeah na wo hwe remember 8 na the funny aspect ni say ye nyina worry fi mountains it is ye share de bia na mo for edukrom kasa na ye nyina ye kan de bia na mo for oh but the issue is that say let me take mine for example me share me hoka for no me mama me ya aware say me share no name me mama nso ne kwa sorry but me with different church but the same presby church mama me ya aware say oh this is we can me do me fear so I made her aware say this one show come sorry hokra me start aba sorry wo e ho no say na ho so de Obepe Satan and we can YPG those days no. But at long last me call sorry one day na me introduce you to me old lady say oh sisi madam for amenya no mo sorry any and mami enja no wan fa ne sa akwa she dived into the family. Wow. It you know my senior brother no worry if that area mu he started investigating from there. Yeah. Now sorry members been so my wife area mu so he started also doing the investigation. Wow. Later no ba ka chem so what to come na I have for Adam for the briefy. Okay. Na me chia me iye by the time oba ne eba no onimi no class me am copy my idea me introducing. So our mothers play a bigger role actually in our marriages, and I've never regretted that decision. My mother supported. Okay, and so no, they can't about mommy amane and son Ode Oba no Ekoche because the church in the thing. My men to be quiet, and you say me jai my sorry, but me sorry no. The same prayer. I also go to the same prayer, but me anyway, nature prophetess, me that say and then so
manyamre na yahwefo hweye in fact omuhu say na mani age papa ene so nkomo na ye bo na ekoye papa odofo betimi akom Instagram page atakuma mama Zambi na fa comments eba nkomo ye bo ehu emrebe na wo se ye ma ye maami ehu ye mpena ye de ato yakoma so se ye pese ye wa no ebetimi ye mpena bema ana mpena ba obetimi e de assign me e wo me Instagram page atakuma mama Zambi mekenkan ni nyina ama ye say okay maminja ho no misao so emrebe Mr. Enima Trey sir wono de obori maami amane ye ansa na kire omo oba no eko na wo so fo say emrebe na wo say ye ma ye maami mi hu ye dofo no a ye pese ye wa wo mo Dr. Medase what's ma wo dia be e asem hia ase nipa bia wo hia obi na woni gye ne ho a wo so wo de woni to fom na wo hwe nipa ne kakra na hu se ne wo pe no nipa no enye den a munyina obi afri baabi na mabehie mu nti untimi nya no te sese ne wo pe no untimi nya se ne wo pe no but se ote wase na odo no wo ho na wo hu se obetimi ne watena akosi awiye no se wo study na hu se obetimi nso ntiase wo ho de wo ka bia ono gitumu de wono so ka bia onso betimi age atumu ne de at least be 3 months 4 months utim so de ne kofie na de ne ko hu abusuafo obi so wo ho no ma o ya sieve obetimi pretend te se ne wo penyina no o ya ma o prapra o siesi ba wonya ware ni wi anya wonya de ne kofie wi no hu se wonya ba bi tena na ne su na gasa wa sha ase yie di enti e wo se wo make sure se wo hu nipa ne ye e wo se wo make sure se if nipa na quantity ye mu ye nyamsro wo ni mu enne me fa taxi tama me ko family ma no na me gina sorry nim na man bi ni woman bi ejina ho ti me almost so omo call La Paz ti me fa drop in am simpacho mi ti mama left and I say I it's na car ni mo no driver ne kan say bi wo say asori aba obi a friend ho sofo na oni sofo bi akọ court sofo no oye sofo Kristonia we si asori a ono friend ho sofo a said you can't say fa say na papa na me man left na ma me okokanya me sem wala pass oye sofo wow ena me so me yesofo enti o kan sa na me asa na atwi mu bi mo ye mu di mu say wi asofo abro be ena me ka tell ne say papa de wo kan nyina yiye ba nye se nipa na te asori enye se nipa no wa asori nye se wo friend ho sofo ne kire se oye nyame sofo Yesu ye kra ye bo ni di mami bisa ho se Yesu di ehin na woni woni ani hia ye bo ni din because obi de kuku ase ni dem no wato ni din Yesu okwa no akoto no Yesu me sorewo Jesus ai Jesus enti who say Yesu ben na am I say ye bi no friend of Jesus Dr. Medase and I me say papa asema kan nyina ye banye se wati asori ni kire se nye se wokoto se nipa ne ti asori dem no a wo katon sa wo bompaye a wo konkro kasa ne mu efa ne mu kasa me mama ba mi twa mu Yesu na me kasa kire mu ne kire se o do nyamisro tini mu enti wo se wo twene ni kofie by force wo se wo bompaye na wo tsena se nya wo twen hwe nipa ne yi ansa na wo ne tu anamo akohu abusuafo. And then, you know, maybe I call back. I'm grateful for this info of the Maya. Every and I was say, yeah, the planum, actually, at least 3 months. 3 months. Yeah, so then it could fee 3 months. Unya didn't could do fee, now over shower, send it out fee. Yeah, and yet, yeah, it be a make no parents, and I don't want how to cry. I was so my parents who say, I say, Messina, in case of baby. What men you be a manager now, and no so say, Nipan in your coffee, no, who say, Ufi fear mu o parents and na kasa ne niema o suban bi kra na ni timi ba ne ho so okay enu nti no ebi se obebo ne maami amane ansa na odi oba na ko prophetess so che say after 3 months I was studying faneko na enti say no obi speak say me de me shada invite no na ebi amane me awofo na tie na waba se madamfo no mu nyina ahwe no me nka hwe o ma madamfo ni o e de ada o me school adamfo. Now, what's your comment on Bema? Doctor said, Bearman to me for bank coffee, say, Mamma, say, in fear be what I would draw.
enye obia ohia no abonten so we be ma aso ba anase be ma na de ni kofi there bi nti utimi fa obi unsi obi ho pe ma agro ase be ma oba bia me ne kwa so kwa na ade cha de se ma na bakọ but the other be so class me be tima be say ofie but ye wo nchie bi ho as a parents no o maka so to mu de mani to fom hu se there bi we de bibi koso oh really yan kan ye kra yes ni ye bi anytime obeba time obeko and I was say this so say obi ni obi e wo courtship mana omo twempana ma menka twi kasa unsa omo twempana e na suban bi ni ye bi wo mumu a so we need to for hu say papa we ma bibi koso yes it's o ma ye mpanyifu enye de ya o mehu se bibi ye den e koso wo ne ba no ene abawe oba ha mu yeah it is so wo obema no nyan kan ye kro omo ya we ba omo expect say wo di omo be ye den e ba be chio because all be fie ni esi wo mu hu okay but ene ye wi say wo no e bia na be ma na ha ni dan yeah it's any parents ni woni krom ana baby a omo nti baby together eno de obedi ka bo o ma mi amane say bia ma me ene ni say mini ase mesi bebe fi because unti mi sorry fi ene oba na nkofia bi omo eni na omo so fi ho oh enti ha no pa say wadamfo bi ye wa classmate bi na won ne e ba fia je wa bo parents amane say ne wadamfo for be but you ne ne say because say you too yeah won say ene ye wiase aye wo yi yeah obi ho wonya 17 years 18 years okra utimi ko han dan ana bia me ken wo ba school kromu and that hostel bi and wo wie na why ye adwuma nya ska rent apartment and adwuma mu kwa yama na apartment it's baby and the parents ni baby a wote no enye baby baako enti wo say inform mo first say me de obi besra mo and wo obi so ho no ma woni wo mo nete wo ha enti obi a wo ba ko bia o meni ye den obi ho fere be maybe ho de oni oba ne beteta ansa na wo de nakọ but you obi so onye sia oba na ni maami wo ho ni papa wo ho no de na chia no de na nam de so okay enti yen fa ne say woni wadamfo yi e kofi de me ka wate say obi o parents de omo tenkra ha kuma asia na munyina mo kofo de na munyina mo Cape Coast na munyina mo dodo na munyina mo so ya munyina mo enti end you don't have to even inform wadamfo keke woni ne eba woni do fie wa na mami ebe na nim oko say na damfo be na ni bai on mi susu mo nye kra ti no so ba be champa na me dan me ho na wo so wo e bia wo do atom ana say wadamfo yi enam ne so mo etimi edu pempenso bi enye bi edi asem ana bibi what ma say wadamfo brabo bi a oboa na mami aka say na papa aka say a kire wo ba den wakoso ne e wadamfo fa okay let's do mothers yes mother let's do mothers ya make want to say wadamfo ni otu area mu ho obia onua no nyina nim say wadamfo ni e ba bia omo hu say wo ne ne wadamfo mu say mo ba mpratwe ba ya wade enti first day oba afia o ma me say wa anye so so sometimes you know some mothers no omo nye nchia ne so e kire no dipa ne kono mo ka ho asem enti o chia no wa anye so and no so e bia taking note say wa anye so first day hu nu no o chia na wa anye so first sight first sight no onye so na bia on ba ye de on ba ya na omonko kire na mama aka say nipa we on me susu monye how do you proceed oba de no watwa so kuma me feel say like ye Kenya to hu na afa ne ko hu ni introduce no hu no 3 months or whatever it is no wo be ma na nkata na wo hu oba na so wo oba na wo hu be ma no before I will be introduced to your family, you should study the person. And your mother no. Your mother no. We are saying mother here on Odo Ahomaso because can't and because normally no bibi my mama no who can enti call and nan chen no sebe o take o so 24 onya na here no ko na ja ho ko ne mama ho ko kire no nanse chi 1 2 3 days you sure some mama bompaye o wonse munse penishia wa otimi bisa oba ko mienu do hu baby ofi mo baby a wonam 3 days so no say oh yeah on twaso yeah ina make say nti wo ankasa na ode nipa ne be kire wona no ana maame no yeah I was say one kasa no wo ye o checks be okay like I didn't checks like the presentation as in what the way she dress okay the way she talks, the way she walks, because a Sophia BM any sunny banya ye de rim. The big out I say,
It wako ko hu nipa no na wo de ne eba ofie aba na ode ne ko kire wo maame no wo maame no wone na atna wo na ye wo maame enye wo maame na obe ware ne de but no nim niama wo maame oye den ope it is a wo de ne ba ne se wo maame epe oba we yi ni ti akofom on pese oye ni ti we ya say the other wife you go introduce wife to be to your mother who make sure say obe ni training no ebe ye very neat say na maame bet me appreciate but the issue is that me yes but the issue is that say na maame ni hu no first appearance na no one pe na asem no there are a lot of factors that goes into it ebi wo ha maame na nkasa na ebi wo ho kra na opese nka ne baba ma no oprobi na nka maame ni da oba foforo bi so okay o jaze maame no ebi wo ha first time na nkasa ohun oba no oba ni ye ni body language keke kra no because na otun for take kokoso ni maame he gave 3 days me maame ti only said the second day okon no se me nwi hu nwie ye na isi me nwi hu nwie nya but sama kuma tie dem me ka kire o say me maame me dey kire wa sorry dem no wan kasa o but oye background check it after the checks no before answer o ka so wadanfo no ono wan kasa one ne nanti o ya pa ne brefie na omechian which means that maame no ehu oba ni initial stage na no he didn't say anything but she did her checks man hu say oh okay oba we here obi a ebu a me ba no ware na looking at me ba ni suba because obi wo ha onu say ne ba be ma ni suba ya kasa kra no o de we to ho a no the refi or your soft touch refree one so soft touch or you be ti wo no onyo ba bia or ye din kakra obetumi amatumi aboba Mr. Nimi ntwa no won say the one kan nyina ye ne kasa ne dressing said you carry no ho ne didie ebinu hwewa but we o say meni ni sunsum anye wan kasa ne ho nyefo wan kasa ne no fo suso wan kasa oni anantu o wan kasa ne nya dabadaba o wan kasa ni tinwi ntisa hwehwe ahoma o wan kasa ajiri ni simu o say oni ne ho o che ne first wan ye so o say nipa we oni mi sunsum anye na ohwanu oye mi so ni mi sunsun nye no adan ni wa hwe style and over ndai prophetess meba prophet over den what was doctor me say they make what party they make na say they all chena say me ni ne sunsun nye ne yemienu yo e bia na ma me na ne sunsun no den no ba na de o de ba na nye na nye so bia na ma me de so na nye no ba na so de na o de ba na be no because obi e bo na japade ho ban enti ma me na bo ho ban no hu se de wo ba no so be se no ana wo be fa ye ni ye no enti na woni ni sunsumu enye enhia okay enu so wo kan ye omumie no whether mo ye betena se na kasa na ebusa ma me na se enti de na ye be ya ma na ye betimi ni sunsumu aje onya hwe ai obi o ha otimi kase mama me ntoma mama me duku mama me say obi so otimi kase me de me nye hwe but enya de amepene ama me ba na ye den aware asemesi enu ne de ekoso enu na titiriwo a ekoso more no relationship mo enu ene ma say oba no ene be ma eye ba ku say we no matu bata ko baby enu no so wo se be ma no ya sutie ma eya sutie ma o ma me asama wo ka no okay me fa chutie me eti na me ka say whether woni ne be kasa obepene obi ho se won pene me mehu lady bia guy na kwa no ye celebrity si bi oto gospel na wo se mehu no guy na wu na wo be ware lady ni be ware guy no na me meet guy no a lady no one ne sister one pai bo bia se ma me ne ka kire lady no say mane ha ne ho o mo wedding na wo be ye no onya bra no hu se obi di na brechire abo twi obu ne lady ne be se wo hu se obi di na brechire ahoma so ne kode na bodue mu na wo kosana no utimi nsana nya wo dia obi na di na de ebo enti best we ni say ja bra no mane nko o se ma aka 2 weeks wo se ye ware na ma me ne se ono de waka na asema wi enti se sister na accept sister ni sun enti wa ma be the other time wo se ye shia mpai bo lady na ma mpai bo no me wo na see wo radio so say yes bra na wu na ma me no ma your wedding na wie me de mani ehu e de maso ate
Christo adomunti maame no ne baba ma no awu no wafra fita ko ba ne fie me na me ba okay na me si ja ne mame si we wi sasa ko fa no wa na yes one elusi one mama na fa no onfa ho se re ma wo no baby wadu no ono onfa bibi ho sa nti e ho sa obi so o ne kasa because mama ne ma lady ne tontoma ne bi koma o ka chene se onfa na ade enko na mama ne kan se wanye de a osra no iPhone wongu no nti ye two things obi ho a omo ne ka wutimi accept eba for mam what yes obi so ho a oni o ye ne de ampato de ja ba ma no ne fa ne mama ade e man enya wo de a de bom pai se erade be dom wa ma wenye bi o baby na ka say o ma me ne se won pe by force so say wo so worry ni nti woni be ma ni tu bata by force so say wo so worry be ma no e wo so wo ma woni na eda ho anyway adeshiman ma migusu edamu ase se wonya otwen ho na motimo multi TV ho na motie ona mo hwe odo motie na mo hwe Odo Ahomaso e wa Adom TV so in fact ene baby me fi am be pie no mama na me sponsors na say wo mo products na wo say me de kire no me re fi enti no mama fa sida kese pa me de no kwen de da na maka mama fa sida kese pa emma anajo black mosquito coil any anajo black insecticide spray minim say fie bia mu hwe emna ye de otikoko so mama eyi omomugu abonten anajo black mosquito coil ena no mu de esi abonten chen tuntuma ha obia insects ke piepie ho no insecticide spray ne di spray ba bia aye kama enti ko pebito e wo jom o kan shi shops mu multi stores nyina ye tombi wo ho odofo e binum dia hye wo business ase a wo bugusu eye menua per 200 Ghana cedis 100 Ghana cedis and 50 Ghana cedis na ko start ton anajo black mosquito coil o ma to mobo aye ne yie papa e modru eson ton hwiri du mienu 12 solid hours. Hey, Jai, never mind what say. Na ho, me da say. And which you know, TT Brothers, Edene, Uncle T red wine aba, and I feel Uncle T fruity wine aba. Other four, when him the red wine, a year to the heart. Yes, komano. Now the fruity wine, enye easy. Watch chili papa be, and now the ice cubes, a gumu. Now the several verses test. Or heck, kumasi, a chuancha. And then go and one year bibia. This is 2017 and beyond. Uncle T wine, fruity wine, red wine, and one year beko. Obi bisa say, why yampo and rami hubi. I was say back to my runabout. And I make amano. Then yagro. And if I menye be, me da say. Me pacho. Obi ban crying. And I kumas obebi okwa. Say. And then they ayi ni bi oba refi ho. And kra de oba nungwa. Eye Maracuja house. Nungwa junction mo hobo Maracuja house even junction mo kro rema ubenye bi atro afei temamoto we run about we kwa flower kwa no so the first traffic light on the right hand side we Uncle T house papa bi wa hwe se de ya drodro ne ma wo ho a o jan wa ya Uncle T malt signboard kese esi junction na mu o ba ne ho a odofo ubenye bi atro ho a lot of products assorted products papa bomodia de kope bito na 2017 e wo mu e dia na pese metoma Odo Ahomaso products benima ben na wo o fi oba a wanyinsen efi holy bible holy oil eko bibia meton e Odo Ahomaso e de amount enunti no obetimi aframe e wo 0244261200 0244261200 na wachem sakuma ni mampese metoni ma be sponsor Odo Ahomaso ma tontoni na ma say kama nyame adom edwabeba me da say na enno enapa ho hia enapa ne ho hia miti TV ho me hwe se de otikoko so e kan ni mame obo body mame di kan ni tube me say wow I am de sima so me mame mu twetwe I am de so so mame twetwe na boni de ha twene na die o kan se bebre ba wo hwe one ne mame nkuta hudie na eye kama ene ne yire wanja ne yire anto nchen ogu ho se ne mame nkwa na ne yire dam baabi ogu ho se ne yire nkwa na ne mame na dabi o de mame yenu no e ka bo mu e ma na ye kama na ensemu a ye keken
Ebi wo ho a beginning no and then one catch you. One can A, one can B. Ma warrior wie ankwala mienu miensa enan bi abemu no after 8 years, after 10 years, after 15 years no. Afei na maame bi ebe so bi gina ho se kwame akwesie kwakue kofie oyire no oni misunsumo nye. So what do we bit of actions? Very serious issue. Interesting. What say trasiye? What the nyame andon ye be telephone lines here. We don't cost them. Me see me YouTube. Sorry, I'm streaming live on me YouTube. Me that say. I also wait me the comments like making canny in amount. Back on my Instagram page at Akuma Mazimbi. Come on here boy for contribution bra. Ni na making come out. Hona mami be yi achre ABC. Anything wo yerun sa mama na me nyare me ka so na me boa oyi oni misunsumo nye na wa hwede wayo hwede oye wo eno e ba sa no a how do you tackle it because ma wonkwala mienu abem miensa abem ena abem ma wari so bia mfiedu edunum ana mfie enkono na afi na mama e be so sai jey eno how do you handle it Mr. Nima Asen with me be a prophetess why cool yeah more or less about me. But the issue is that asen be asen be safwa. Yeah. Then I was like we send can pay crank obeshe. There was a girl friends are not were friends to me. Na ba no mu ka so mo ware no. The parents of the boy ka say Debbie. But the parents were having money. I'm said there be. Fortunately for the man has passed away. Now, currently, no. Me find again no quite our me term so. So meaning just say. Yeah. And the girl no more or less papa ni we now the guy that having some challenges. The history has been say me can say and worry me ba no. In a wako worry no. Now the attributions Juma Sembi ni yare being kitty be more. It was being attributed to Mamino. If it is true or not, I can't say it. Yeah. But the fact of the matter is, a son is saying me could be a man no can yenti. Say me penny our so from the initial stage in it no. Yeah. Ama akoko fasa akwan so ebu ohana ya pebu on so kra. Na enyampa. Oh, but the issue is say utu ejamuafo no. Na utu momone so efo. Because osha a man bi won so a omukodu aware na se na aware ne yepa na wakanten bibia o makwam from maybe kura mfa ba bi mpie be man nuanum ne beba nyaw oba ne nuanum ne beba nyaw very sense here can with maame ne kura ne beba nyaw person bi okro ne ba ne kura gi susu asem bi wokokoa mu kura na ke yekoyenim nanso oba ne man ne kunu kwan kura man because obeba no obe felise obe seiska last me can say me wa say oba bi ni kun fi ejuma ba ya pe na be ka chen say oh me ma me yare nti yenko na yenko sra no yeah no ba si o ma me yare de ni yenko top kutuo bi ni abrobe bi na ye fa no bi say so do you think say enough say e be ko mama no so o ye enough o ma me de o nya hwe yenko to na yo no mkoye no mkodi dwe no mde koye yeah nti ye kwa ne tra ma me ni fie efe guy ni hu lady ni hwe na efe ya mane to onene maame efie no si o ade no si o maame ne frame say onti apo nti na me say me yenko na because maame so ye me maame efe de bro friend ne akuto ne to no kakra mi no oba si oni extra ene mo ye mane ni ngoto mo kini yenko to million yenko to we so what I say yenko ho etuadua but etua ho de etua nipa ho you see the world etua no sa no oba ne maame no would definitely obema ne maame no would definitely talk of course but where utriti ye nyina at the same level let's maame no kasa na so hu ukunu busuafo wo sre wo so hu uyire busuafo wo in fact to surprise you me yire me wife ne maame me do me satu ne kun won't say that relationship won't say Mr. Nima dia wo kana e don so ho yeah but right now question me be say man worry for so many years 10 years 15 years 12 years 8 years 9 years
Yeah, it's long years. Now we are akosi na wo maame abasai. We yere me ne sunsun nye ano no ne me sunsun nye. How do you tackle this? Now, any more dear, at that point, more dear. Now, like I say, you check some characters, some behavior, some actions. Now, we are too painful in him. In fact, you have to go to elders because. I feel now, my member can't now check it. No, they make can say. For the past years, your mother has not made a complaint. Yeah. The implications are that on any relationship, no, is good, and it has been good. But I didn't tell mommy at this time. That should be the question. I didn't know mommy only year fine. Not to see I the mommy only is. Oh, any bonny bia o. Eh, make us in the kuma make in the prophetess cast. I don't know. Me no. Eh, boy. Now wait there no. I know ya ko ye dinsin. Wait there. I know wait there no ko ye dinsin. Wait there. Prophetess say they all can be different oh. They say they all can be different. Say they all can. Doctor enyi esu timi de wo kan pa. Sawo. The all can say ye. The enyi timi de pa. Enti say you taking it serious ana. Say enyi na timi de sa action say ba. Good. And say you taking it serious. Men fan say we fan is serious but entimi nya to say ade e wo say wo ka say u gina no so de jaw ye. Keeps hammering it. Good. If you have a sramo. Enti ade a action say ma me no. When you take it doctor we dey say. Yes. Ye wo me wo be New Town. Na you feel ho na man so for bi ti feel ho. Ohun. Na yere ma me with your cross eba the child what you know chechere the asuanity uti miti na akokọ hye na chi te say baby no le ntoma aba akokọ no. That's right. Na waja na niam waja nche aka che o say na niam si o ntoma. That's all. Oh enyi but ye in the picture show na life pa na ma me bon onyi no or misbehave na no nche say monopause to me behave mani pa na yesa mani ye kaka awudi amana kra wo se ye fa ma no why you say wo se enyi so timi di suban ya wo ken enso etimi de ba wo se o ye de mempa na sem kra na ye de kwa na akoware mi ka bi so akoware no kwa wo de ne kwa kire no ne ye fine enye sam so oba ne bu ma mi nim tia wo behabi a wan pa ma me ne chow ene hye ma me ni mu eti wo di nyi a ya na asa eno so asan abro so but the boss obi nya ne hwe se na make us nyi enso otaina e wo ho obi a wo nya ne hwe eno onto oba obi be na watwe e bia ne yare bi nti ene ye de na bai ba be check amano na afei ma mi wo fie wonu aduane oni so na kasa be ko ne mukase e so no na aduane no susu menye anopedi ono so ntimi ko mukase enko ye hwe monopause na ba it's me kwa abrochire o besu obetime su te say fita no pa ukọ adwuma ye na aduane kra no o mami me grandmother e bi da wo say o mama na aduane na o mama na rice it's o mama na aduane niye na da o ka so ya kola na mami bo fu gidigidi ampa say no mama na aduane but the ken it's a new to me yes sir any position here can because you can even di 98 ko 100 and you be nim say at that age you know sebe yeah 65 years asemu yeah 65 50 busa ye 50 ko nyina utiminya 30 wo I know premenopause and nyina de yetiase but there's some varieties with mothers 65 years me just say Epo kana 50 years. Yes. And you menopause nye bibia, but you cano otmi mawo stages and time. It's me calculating me mo say we nye menopause na ha no. Enye na adwum na ka no. Na doctor obi o ha wo nyi ano ho ahometiu. Ya ye nipa yi. Enti me ye omo kan me take it serious. And make say obi wo ho no ma wo nyi a oya na asam ya ahometiu ntime na ntena. Okay, me ba enti o cheze. Me chese obi o ha wo nyi a. The Usamika first one say, Ebia na ejana ebani ni ejana ebani hia. Eno wo ho. Enti se wo ma me tiase. Me ma me tiase. Enne na so ma me akam bi sa acha obaka se onyi na ai ne sa. But ma me ho ahometi o. De wo kan. Me ma me ho ahometi doctor. You will be naturally omo ho ya ahometi. Ai onyi no. Enye utimi ne ntena. But me hu se eye ni suban ti wo ye kra me mu ano. Utimi di asem ne ba wo de ba me say oh what can we say ai. Ye be hwani aye hu bibi wate okọ ya no asan de asem na o de ba asisi ya no asan ye repeat asem no na na chese ni rain feed yo kana so ye bibi fa good it wo yes ha me hu se aye ni suban bi a onyi no suban bi ni niam bi o ti bibu se obi ase oni na kasa wi a wa free ni panama na oni na kasa no asan ye suban na te see oh ti na ma no wa fra ma me ne for even the space correction no o ti mi the space na to ho na o hwehwe space no enti me kan say masa na obi aware after 10 years 15 years and even 5 years now mama aba o se wo
upe umpo je oba ye krom be ware ubeka se menopause because me ne wo ba no me ne wo yiri na susumo nye ubeka se menopause and it's happening no all right mama kinkan we ni en share Red Baron 23 so I really love your program but Akuma what if your parents are no more and say now the girl no e kwa chira o ma na say so Red Baron just come ejebi wo ejebi ti ase wo enti obi wo ho obusuani bi wo ho o auntie bi wo ho o papa nie bi wo ho e bi kra na wo ankasa wo nua ba bi wo ha penny a otimi gina wo fo bi papa wo enye wo fofo nyina na enye aha enti obi wo ho obetimi ahwe ede ama ami se wewu abusuan kwa na besi enti men kaso maame ne papa kontinu wonya den obi wo pacho obi wo papa Obiba Nana Kwame sir say that again. Oh, Edia Namenka. And okay, you were responding to Red Baron. All right, may that say. Hey, Johnny, what's something wapao, but let me read it. Impact Mutual Instagram and American. John sir, I really love this topic you're treating this night. You know, the youth of this era run into relationship, love and sex too. They are determined of their soul, not thinking about soul tie after sex, and talk less about background check of their spouse to be. Our parents should know about our relationship, especially our mothers. My parents know about my most especial, my sweet mom. Hey, I did much yo. Plumbing sir, awesome. All right, you okay? Yeah, that's it. Chief Kofi sir, your program are very educative. It is changing setbacks in marriage and transforming relationship. All right, setbacks in marriage, you know. What just say Odo Ahomaso transform me. Hi baby, Chief Kofi. Yeah, that's it. Where do I can truth pa? The baby breaker. Say Odo Ahomaso sa and prachie manage ye. Emma wadie no so it's me so amane kama. Yeah, that's it yo. Mafia, sir, you looking fabulous, mama. May that say, I'm watching you live from London. Wow. Some men and ladies are too bad. What if they lie and introduce you to someone who is not their mother, all because they have someone serious somewhere else? That's why they won't take you to see their biological parents. It is there. If I can correct, 100%, 2,000% blazo. Correct, fine, how can because we could have warrior. Oh my, mammy, papa, bia. One baby now for and untimidation we soon made two for say. One plan I want to know one, would they also don't where who I want that, where who I wouldn't de. Je will ban where who answer. And Sandy baby, I wait me up so a babono. Where when mamma da, or do I call you chrome da, where when auntie be da, where when naturally baby da. Me pacho to an morning ne, especially moving more. Mumu worry o mo munya ye ma mo for me person me body o munya ye nipa de ah wo nyina ate he mo frefre wo mo association e mo abeya mo ho ade munim de make me person me body me pa man so bi antimi body but de make munim so mo ben ye mpa do hwe ba ko pe na eche o mu ntem ye make munim wo mo enso mo no fa wo nko ni krom da o mo association na o mbe worry a no mo abande kete sika de na mo tetigu no mo yese. One more chi, I do send me bimpacho, but more than answer by your sasemo. All right, Jojo, my lady, sir, Mama, you're looking lovely. Within 6 months, you have to introduce your partner to your family. Thanks. Obi said within 6 months. You said 3 months. Okay. Tiono said within 6 months. All right. Abna Duku watching you live from England. Oh, hello, Abna, Auntie Abna. Me da say. All right, let's hit back. When we hear any assembly. Now, Mammy Abba. Just say, Obaye, why musuma me didi? So they train. Mammy is it was a train. And the mammy,
koda o se dwen no ebia nyame ya dem de o to self contain mu enti ohowo ba ma me woni dan mu won koda makoda be 1 hour na ma me abigina ho Kwame me de Kwame o yo Kwame o say ma no so we ma so bra ma so nsa kotna ba me ba ye ade ba ko pentina ba ye so umpo I was so very fear. How do you tackle this? Sir, ube worry fear no. Just about one become worried that. I don't know where you're to ho. Now, my mina, a G2 must say, or say, Obama's, Pastor Wajatum, traditional marriage, no, I bet name, Busia, I bet name, Janina, to. Now, why didn't you know? I'll sign court in double marriage. Why, yeah, no, I sign up back. I will catch yourself, Kwame. Our idea, many and Jontino, Banaba worry with fear. The implication is that next Obana worry with fear. Or worry, Ebuha, a capimini. Kowari kroboni. Ekapimini asantini kowari bunoni. Ana se asantini kowari angreni. Yeah. Ana angreni kowari nodna. Yeah. Ana ye ukrumu. Fie no ye ukrumu no basa wale. Say to America, internet say. The American say. Example na na say ni pan wan wari mfifie. Okay. Wan wari mfi ni krum. Wari free muso. Wari abontin so for. O ja say mi kata abontin so for a. Yes. Yes say nye say we free so. Internet say sa ma me no. Most of the time say most of the time they me hu ni say. Ma me no might have something in mind before. Initial stage you kebu na ware no mpene so. But okoka ebu a ebeka say no. Ni sunu ne ban. Naturally. It was kona most of the times ebu also kra na wo mai. Ebu ana most of a war emba ware enim. Enti a wo mai enti no. Ana ebia no wo emankoa. Ana memankoa. Ma me say ma me no ebepe assembi aka create problem say wo ifio but ne nyina na me ka the medical ka say utu momonefo no na utu Kobi so utu ijamafo no na otu momonefo ina obi wo ho so krampo na ni nua baa bi akọware wo sa asemesi wei ekromufuo ho na asembi baaye no treatment omode ma ni nua na na se na danfo ne ba no ama esuro bi ene ehu bi abanimu eti but that one kwa no most parents can go that further na ama hatred bi aba be shine say bua kromu ha for kwasa na munyina musuba kra dey etie eso na entese because sunu bia ne ndey ni sunu ne ban but most of the time no dey say nyima etesi pa dia na oba na say maame no a show suban bi nipa mienu ni ntam no suban bi aba obema no ebu no onya we ina masa hade no etumi ba for that long a period na maame no betumi aba ka say aware ne de ne etie bia so be ware ofie because we who say ebu na nyame adom kra na be ya yie ama ni nsem nyame ato ni nsem ama nyame ato ni nsem mo yie yemfa ne say kwapemfo edi ejade kowufuo edi enade eti makoware kowuni na me no atena nyame adom mi nsem abebi sisi yi another ako mi fi ekropon ekropon for di enade o ja se na maware kowuni na kowuni nso di enade eti no eba ne sana mawo enkola no enkola no be ko omo maame ho because omo ndi ejade eti maame ne hwe na sese niam no ebe hwere no na se be ko kowufo man mu na se be ko omo di matilenia we say ni dia maame no so betua ba be pray from we say na decide boy people akubo mfie na eno so embra ebu ade no let's before marriage you know all this na me ka cho say obu wo hokora na de e ka no onti asio amamre ne ye ka amamre ho asem ni yo ne ye koso ye ka amamre ho asem ni obu wo hokora na amamre na nkasa kora no wanti ase oba ne bae no hu ni suban hu ni shape hu ni kese hu ni tintin no ohun so oba we de o yi suitable ma
me ba kwame anase me ba ya anase me ba kojo but if you go transfer by analyze they say ade no not no ba ni nyina ebekọ asemesi ho minim say ese krobo for some tradition be say tradition be bibisa akasa bibisa kasa yes say oware oba na so oye amamne bi e wo ho a oba ne beye bema no ni bibia beye bema ne dia I don't know if that is true no so wo nkwala ne nyina nkwala ne beye bema ne dia no oba no so e be kan bema no ebusia that means what dear minim krobo for ya mamra no so your ba no what dear nti na wo so wukọ na wukọ bisa ni nyina wukọ so wukọ akọ enwa ni nyina we ni nyina wie na you know krobo for ya mamra na was stages okay what how dear no oba no what dear na was stages nti wo ye stage 1 na was so to me we now ye stage 2 pamcho mani ma fight say na dem ha no air condition enya adwuma enya easy nti mo pancha me and you know I feel very hot in here but I mean to me enya hia nti so obema ntimi ni nyina wie ni o ba ko la ye kan say fear o ye fear ni wie just oba no ni mani nyina ye ba ne dia that is it me pa twat ya say me tia say pa wo and ma anya ne ho ade half so mofra no enya o be ma ne dia nti no say at that stage nti e was so nya abotre na wo so awade mu now be said the nitty gritty all rules and regulation tradition ye be worry any say why ni nyina because sometimes memo atwa asem so sometimes in same bi so aware me e kan ye say na me ko ye kakra na kakra me pa mo chow 2017 ukwa ko ye oba bi hu ade a bisamu ye na woni wabusua mo nsiesie mo ho kama na mo ko ni nyina preko pe na ntwato because uko ye na eka bi na de bi asemba wo ho be chiro ye pa yeah, anything na make us and say as me say me ekwapemi ni mako ware kroboni ba no nyame adom nyame ato nsem yeah etinu ohwe me be ma no e kakra ni ma me nso betuma be ginem because ohwe ne say japade we nyina be ba because my amamra ni nyina akoko city say oba ni bibi obenye bia no aba be me media o eti ma me betumi be ginem aba be ka say adwa ade idie kwen biso ama kakra abeye den ebedi ni ho it is any nyema na because but most of it most of it no ye suban your relationship with our in-laws mom ye nhwe saade no pa because say aware ni nyi no wo mu say nipa ehun ewon fono de but say e bakra na ye nhwe how best we can manage it and move forward. In fact, my father is 86 years now. Yeah. Wow. Now, oh yeah, very, you know, say no, aye, ahomuti. Papa. We did this me a tap me ato camera na tap frame obi. I say ato camera, nyensa dey duane me ye didi no. Ato camera duane kra me didi ye. So we nya abadaye no one tin the system na say now feel it to say kan na. Ansha ube wano ebeto no na wano nya so tra ne kakra bi pe nya obe kape no na akokosha ase eno de yade o eno de obi anim se yade obe ebeto wase ne do akọ hospital ne ya hwo but o timi hu pa se odofo obo na ni da ho bonim de wo ye onim de o hu ade e fo ba be se no bo hwe no nyama de bi ba be se no ha adwene Adishima mama nkoso enna anajo black mosquito coil for say anyone insecticide spray papa bi so ma so Odo Ahomaso asene na enne ye de abre mo misrew ukodwomu akopo bi to na bebo papa obe save sika if say wo so anajo black mosquito coil no ene ni insecticide spray na spray ni nyina entontom anyo wonya malaria no akọ hospital so wo save sika kakra bi ho kopo bi nsu na to na fa your business na ton ebebo papa ye don wase enu eche no eya Uncle T red wine and I feel Uncle T fruity wine uko every leading supermarket beer and store beer obenye beer to ebo no eda form odofo Uncle T red wine enye easy eya hwase to kro papa bi das esase Spain wine papa bi eboa pepa cho Udu junction more I want a Maraguja house walk ko hoso pe biato ye be ma ebo ye fine enti shop bia ko pe bito betimi start kwa to de wine shop na be so bia to Uncle T red wine and Uncle T fruity wine
ebe boa wo temanso a temoto we about so we kwa flower no oh my goodness first traffic light on the right hand side obehu Uncle T house papa bi ko assorted liquors ewo ho wine assorted ewo ho malta papa bi ewo ho energy drink papa bi ewo ho me don ma say so maso yasene now I'm looking for is 2017 a lot of companies beba abeso Odo Ahomaso ase ma tomo products na mamo na ye say come fe baby am benso edi me kwa me bie me bie nche me bie phone lines no e de amamo na me ko prophetess wo say kan ye ken onu ukun atena fe mo ho na maame aba say ye ken ya so na ukun maame aba o onu abekasa fine oh dan no kro ba mo tena se didi ye ne ba no ba fei wote ya ukodware bai wo twem dan yesa wo de wo ti o yesa wo is drop you but those on kasa no ye dem what e o Canada so nya no no ba we de e de nkola no awo wa wo ba ne be ma ntie nya odan na wo ya oba wa ka mo ate how will you feel Dr. Medase ebinu tiye ma wuti o enna fo no bi yeah ebia no wo hu bibi edi na obehu no edi na be trigger no time no good na emma ni bebre ko ware mo pani mani mo nyam okay iti ahohye ni suban bi obeye di ache na asew no yeah afedu time na sane mani nyina nkobie mu a asew no tumi gigasa I see and emma bi so ho po no nko a selfish interest for no a opese bibia ye wono nko yengoti dan wo mikrom bibia nya me maame nya me nuanom be ma ni nua ba bi na bibia onu de enya adwuma me de enya me mabusuafo enya be ma na busuafo bibia enya me nko eno so di me dis problems we so ba because maame ni nim se ofie pete de odi unamo a ebi ye den ebi beka na so oban de ofie abonten no we bibia ko usan wu krobasa den kwala na so asan ye den asan akọ enti di kakram de wu ken de me de mesre ne say the problems we buy a man hwehwe ni mu awade obi wo kwa awade ne by force bi or pray ade no ni crop se wo pray no de kona ase wona na ase hu se ono so pese wo ware be ma no enye no na enu edu time bi na nko bi ma oye nipa o etimi sisa na adwen ena mesre so se ya ye nsusu fun ni ama no ma ye japade japade no nko ye nko ye side na ye nhwe se be ma no nsu enua no ma na be ma na on hwe na asena ade bia wo so wo ye ase be ma wo so hwe na bia wo so wo ye because bro nya yi ebetwa mu yi obi atomo bag sugar bag anwa gallon tin tomatoes bibia just ye twa ye de nkokọ ni ma ka ho de akoma oba maame be ma ne maame o mun kai the last time kwa maame ntoma cry because okay it's we no maame no hwehwia saa no wote se say na ekono ena ye na yemu bi so kasa dodo na so oba fia fe no oba kasa fu sa mo bi enwu se ye dija wo mu good enu dia se ye dija mi mu o ai na mi ba be me ye no me ware ye na hwe mi nye ni wore no ba yi wo bre no ho enti mesre ena ye bibia hye adwen mu se maame ni nya kasa ya pe no we beifo nye ni nya no we beifo ebi ho na ye di agya ne mu na wo so kasa ho oh ye kan po yanka be ye mpo asam sana me ba se ye ni pa yesu okay so obi ho no kasa na maso ba na maso se so we na maame ne nye da bi enye ne sa obi ho ye di na agya ne mu ebia wo ba woni ukunu chance na because nhwehwe ni mu no wo en oba no se aware ne ya chance ne de week bia wo de ana weekend bia wo de bibi ko ati ase na fe du time bi ohun se wonya stay na be ma na djuma ya bibi e ko no no side ne de ye te de Mr ni mu di kan ka se me ma me ya de wo se ye fa eyi no gutu ne nyado na yi kakra ko ma no a fe du ohun se ono no ma me woni ere ko no se ye ngota mo kini ni do nka ho ko se de te se wo di opa nko ha na unko ani de enya adwuma sa mame how okay eni de enya adwuma sa me da say prophetess emrasus me be telephone lines no ama ya hwefo ye royals ya da mas do na wonso a friend with me a show adwe ne kromo ya bo bebre na uko Instagram a comment e ba wo ho no enye easy Red 74
way in papa into after you show now I'll get back to you. But say wait to me after telephone no. Na wa friend pacho e ya no ma speaker volume no aba from kakra. Wait to me afraid or down was see and now do adwenture ba and bibi di wunya bibi jojo when some ya kan enye no kra de ku no e no so ho e ho be hia papa. Se won so be frɛ na wait to me de adwenture ba my prophetess e wa ha Mr. Eni me wa ha e na wo baba wadamfo achiriba akuma Mama Zimbi me das the lioness me taking it easy at all right. Joe Abasuba, hold on a second. That my friend was so 0302 211 701 0302 211 702 0302 211 704 and I say 0302 211 703. But I say Joe, Yama kwa body about Odo Ahomaso. Me da say Joe, afisha panso. Medas, eti ojo. Na afrefi hin. Across you that say. Pacho ma oni so kakra ma yen wa Joe. Mpe de me hu ka de semuna obra odi ba wo hu no kwache o ma me na o papa no. Ma me titu no. Yeah. Hu o ba ran pese no na aware. Okay. It's not there for some years, one nine. And I say, we am going to mammy. I was eager, said, if you were no new car by, say, young watch and mammy. Then visit ya, or how was them that I say, and mammy didn't come at it. Yeah. Let me home, I made that. And who none of them will say, sending you to Kakla. You could do mammy naming the child on the idea. Na yeko din ko mo bisi sa mi chien ni adia o ko je kwan ya ko no ne ba no patna ka ma akika na ko mu an se ne pa no to ma me asa afa no si no ko so ko e ko na ho be wa mi no sa ba no be sa se na yeko yeko ko no si you forgot one thing when I'm there. What is it? Forgot to bring something to her. Oh, one for free uncle. Wow. Wow. Now we need to hear how your mom appreciates some visits and how I also knew the best year. At least. Now escape me, but okay. Also okay, me. Yeah. That's right. Okay. Na who sign be say mama no questions ni put you at the mama no mama who say I don't know reading the lips Anna. It's possible, right? Yeah, that's that type. Okay. We want to have a person customer me can naked. Oh, okay. Ba abi woman ya ni so mama na say oh nya for master. That's right. So a nice girl near there. It's a coy near there, and Mamma Gajem. As a Judy. How would you pow? Say, I'm some Mamma kind, Judy, would you that I want to find out a sort of family with Yaku. So, send me the minimum was the money by you. You know, was with Nakashi. Mammy and Twasso, take upon warning and nice to show and cashy. Okay. Now, me by here and say, you say about you and me can snap aloud. Not you say about just what's the you say about? That's what you now, do you there? Annie. Oh, okay. Oh, then it's okay. Hey, no. By a banana, yes, when the young cook your phone for not the young quiet Monday, said it, what is a quiet pay. People, yeah, quiet, die, yes, ever corner, dear, ever corner. Meaning, not my lady came home. I'm not pie, I have boy and one day, as never say, ever for when you know. We are the car, dear, be see if you or no Bible for Ben named West Jeffy. Or more by few. Hey,
who sana me who can balance because share them. Hold on. I'm starting no. I think the black woman come voice was so Okay. go around. Okay. If you walk from so more at that side in to say, hey, Basabi. Yeah. Serious, I'm going for adding to my animal, Bunny idea. Hey. See, I follow what 30 years on one bonny black. I won't some see now, so be a boy a black finding. This is actually as a may cannot say it. Be a good deep one if you. Yeah. Now, a call one mamma and a young Jimmy Hockacar. Man who said any year being a set, I'm not knowing, said, Mamma's of a bonny, and I'm sound so deep, baby. The whole at the same time, that's a problem with this was a people. Not me, but now who dating mammy, you know. At the time, Eh, won't you come? Happy the other one also a bass and a wouldn't be a basabasan. That's in my interest. I for that side. Basa. It's your core the other side, no, some macofaba. You make me a core the other side. The other side, no, me going to be can't for it. And just for some mamma. The choir air call. Mamma, air call, also. It is the officer at the band say. Now, you better drop me and now say you better him. Trouble. Anna, I mean, I'm going to carry the way back you, baby. Mamma said, you're now forming a buy. Oh, okay. Or Jay, quite the first one. Modebeko, yo. Okay. It's a man who says, I'm mamma. Or Jay, you won't sing, dear. Corn home. Matthias, not so only drink. yeah. Only you do as some of that and so, me bananium, and ya dear Oyapala, best them. Won't call one who climb fast to Apala, no shame near dear. Now I learned it in a minute. No, maybe I thought you that means, you know, at the point, you know, only mammy and Unyam. At the time, now only mammy and Unyam. Sir, hey, rat, best when you dear. Hey, brother, now boy. Enti emu one watch your line so na ye na kasa wo mu ni ba o wa mieri ni na second day first one that's one dey na yi because the America say o Judean ka me mama di kan ka jentu Judean ka ho ju no e mama hu so ni se sa family no mo ye heja oh okay ana mpa so mo di heja ne bai enti na se baby a me am ko em hu se ho ne die omo ji ni mpo ye ko se ko ye ho adom ka che se mu twen na akola no mu wi ni bi ansa na man okay mate but akola na wo no kan no owo yin ah wa ko jina ba wonchen sa akola bo friend wo wonchen o mi chen o hwe ne de ani okay yo me da se papa any e kan wan to ne bo too short at a time hey adey rap here me ma kwa ba de Odo Ahomaso so sorry in fact mama accepted ye nua ba ma wa cha wala ni so kakwa na nsem na oka no nyina ehu hia mesrem na ehu hia papa eh e ma wanyi nsem mienu atego me kasa muntum bo na mo nhye modro sa mo nti ase o wo yade bia nyame na ade o mo afofi o anka we de transmitting from A to B be come merry go round triangle if you say ana ba say na eko me ma kwa ba de Odo Ahomaso my dear. Hello, Tony. Hi, Tony. Hello. Me dase. Na Tony ufrefi. Ajo me frefi ngoko. Nkoko, me dase. Yo, yetio. Me pacho yetio Tony, yes. Hello. Tony Kasa. Yeah. Hello, Tony utie. Mommy, Matthew be 5 years in. Yede nyame ase. Prefer am nti unkada. Ene de wate ye nkanti kasa. Yede ase de rade so ase ye kasa Tony kasa yetio. Na me was some problem dina. Manemra. Pacho manemra yetio yo yetio kasa. Me pacho kasa yetio. Oh, Tony. Kasa. Say Tony nte yenka ye erade wo television so hear me kasa won kasa Tony obetimi afra ba because there's ample of time also fra ebetimi etie de edi unya de ejojo wo akoda na me sramo mate ne mabawa
Misremo. Ah. 4 some ne 5 some na moye no. Oba we wa ha na emmoa mo. Monsha mo draws is very important. Eya na nkofo say she choko ni ayi. Mimba mo manye. O manya bravo. Yo, afia ne ba ne na wo. Afi bi ne no fan wota no to afia. Amen. Ni ayi tan inyeme ke ina ne me. Ye chokota ni he oten ko. No to do mo fan wo ojuwa. Yo, wonder che fellowship. Amen. Yo. Ofa won boto e? No yo ke mo di. Yeah. Me kumeni problems kumena me na yo. I'm like I'm in my other tribes. Oh. Because it make my yala here na sajin kume Germany. Ina tona fi mo yo. Ishebe. Yeah, lele. Akeke mukunklu banyi. Iyake. Bina fi mo ekule mo Jesu mo na ake eba minaga. Yeah. Wo ke ina mukuponi banye yibu ale ba wale ojuba ene ke na gamwa ishi o fa no follow no Me follow wa ade nche nyemi ya no me follow wa ade nche ekule blima ko muku ke muku ishi na kan kai be amefi na kan cap conclude fonku okay isani ke type conclude ke na kan ishi ake obe ko bi yoko ya marry ke tribe ni afile neke okay pene ne bi conclude baya na kan tribe le they are no official problems okay ni mini wo kaji nye na beni ameya jolly gbena ni check nyeme na ame hele ame bi yoeshi ala we bi nu eshi ake no akwaka ba ne eche ko ene ka me fe no chi ohe na me fi odi na me hi ogbon no fe no afia abafio you he ni no fe no alo ke ha me be se mi e na ne ke ni bi ne wole ono ani ewa awolo ni ejeme ofane ye pano ya ofane no ni bi ono nshi enu no ojemo no hu na wokwe no ni ibale na kan ekume oblan ya bi e ka meji no ne kan amehana na ye mena mekenye okay yo dana ba na ke ushi machine ke fio ni kan lu meke musu bo mu lele ni mu ko mba ke musu ba be sake bi yo o ke lanshi by force isumo ni iba fo ye bi ya fo ye conclude o sanu ke lanshi e ko mu ba pe na ke le ba nshi ke le nshi ni abi we ku mu du ba agbene e se ya ke o ete we ku ne ni okay yo yo ni gba wona oyi wala don wa de enche ake bo ho ke suggestion na ba you know be man need your kind sometimes no eya na try be intimi nye na on person be kosa ebusuan no tribe no akwa because e bi okoja na namfu bi eye bi e no hu ise de ekosie na me ware e bi nso wo ho a enti o kan sa ni ko some kind sa sometimes no ye twempra no a ye ma me ni mu hu obi sa na we ofi he o mo nka se we see de bi ntino asa ebusuan we ye ni moto kwanta ya pai ebusuan no na na eja be ye kom na ya be ye oba ne kwa de ne ko afei imfi kakra chi no na ne ma start e peja adenti ena eba ne basa ena no so oyi ana se no ense emfata emmoa Odo Ahomaso ni de ahe na won so pese wo kan de na edi wunya de na ejojo wo odofo ya me de papa se boguso de madwen kire eba making kan ni na mo se kama fe wo program ni woni program bia oba bia aba baby ni amemo abai ba mu ama waka ne pempe wo sin pempe yo kire Odo Ahomaso ena wo baba akuma mama Zambi nyamya don me ni me mpanifo gogo down and a prophetess living testimony Mr. Enim, the business tycoon, businessman, baby, how many time and so on, dear. Our Murray, Edema, our dear, because so named your fair moon and son, our needs never seen there. It's leadership by example, or the name of baby at 224 and a man I come. I'm when you been at the Makuma. Me that's Papa B. You're trying, sir, letter. Oh,
cross on some money more done. Air condition specialist in here. Yeah. Boy, I tell you. My canambra. Then I mean, yes, in the mouth. We'll see Kuma Bonches, then Cello Pa, because they be a new hour immunity. I just said, men rabbit pa from Enkraha. And from no Kumase. Oh, say Kuma. Now, met me at petrol. Oh, they say I have to be met me at Toby. And can be to tell Banana, you see now the care yapa. So, what about the shop? Me, okay. Nana, a year, so, Anne. And no member, ye be a year ni be see him for near a year nakasa. Satan Maben ye. Memoir check it, then I say, oh, my, no, we in year. That's good at all. Medas. And you there, you're near flower, our remo. Yammy, Yakupon Faso, I'm out to me 20 hours. Now, Minia Bema Bia or Dika Freya, now Udran or program or something. Yeah. Many J pass or Maraconia more cancer. Yeah. And some with the Pia or Catcher May, and I told Catcher, young Catay of Unsi. Akuma, then my Baco, and Yankupon will be unwary Baco. What me uncle from mammy? No, look on one more, Pranchi. Which is what we say, no. That's what Babani view. Obisu be the oh, it is a Babani business will be so no, you almost are a Kuma and the Efe. On the budget, yes, and say your budget. So, it's yes, sir. The Obed channel, the Obed and one Obed chow. The Obed Giano and one Obed champa. It's the man Casabia. What is so? They say we want some kakran to come and eat a boom. Also, about Barney. Now, so I am better at them. Now, Mamma will be so come to the boom. A bassa, overcast of man, I am not on why. The Serrano, all many see a yard. Don't worry about none. A Kuma, more done so. That's yo, Miss Somedas, Papa for will bet me a fray 0302 211701. 0302 211702 0302 211703 and I face 0302 211704. Mesresa Obama o television volume no above form say come on na fe wakasani ako o program Odo Ahomaso ni on Adom TV no ya wada ene fieda enwumre Duba koni a chance ye donko ne de ko awieye empema grobeba na positions ne de enye easy hi Joseph me ma ko abade Odo Ahomaso me dase na Joseph frevin aja me fe dance man DC all right yet you Joe but I can say you know the community me kan ko kasa kakra oh about me ka twi ni me yako okay kan me ko kasa yenko e bia Dile odende koke jami ode waje chenele jo. Seba gabre no ya tapi majeme tibane abaja esi. Anokwale mum. Miguel jo na pare kan ado ke anga ya pe no waje chemele aye. O la tite lo ku tunu agbe pe mi one. Onalo. Eja ke yin sin nga hie lo no le. Pewe se besabe amanya maya. Che ya la ngemu. Onani cho. Say no big makote samia ya be mana ni meli ona me hu apo abonwa no me kapata kali no me ni no me ngemi ne onani kana waya konya lo kinga jande de lo kitu agbin ope ne lo kwane ha mofu olo yo mochumi o mama mi we de mu pom nchirem mi bu ni be no so mu mi be e na ma chere ne se enti e ko ya ni ya ko ya ni all right enti so wetimi afre na odi waje nchiraba edi na edi wunya edi na jojowo me yen sorry so emra wontimi mfre enka de e ha wo program we aso na wetimi aka wo yo na e wo bo ase ye mo akwa abade be Odo Ahomaso na Madon so. Me da se obapa. Oboasefo ho ye de. Oboasefo ho ye pa. De nyamiase. Yo mame ye tie. Yo. Mpacho abofra bi odi be ma bai so be ware no.
Yes. Na odi be man bae no. Ehwe bibia mu wie na chese o se ehwe be man no so leki. Ye bibia sa. But ekọ asori a be man no wo counseling ni ade no. Na oba na mpese ye be kom bebre sa. Adentia. Be hwe be man no die bebre sa. Adentia. O se ye ncha so. I see. See, or the Berman on young to be by so a counselor. Oh, Counselor no be a counseling and so one fair or ban bushia for. Then be almost a be or ban to say an answer the okay. Or no or ban so as for no woman no counselor no so uncle uncle be sashi. Hey, Counselor Ben or ban of Maquine and my own fish near the moon shake. And an onion. And the patron na e ba na mini aba wonu aba na so nu aba de e ba ma me nti de na mo ye fa ho mo amakwan nti ye bibia de wo say ye no ba. That's right. Ni na ni ama na ankoye because ye me hu ni ama ne mu ye. Okay. Moreover no boy no so sorry a woko no the so for cry ye hu no wo program ni na se of my say of light out. Ye hu be ma no sorry ni bia wo na ware ni ye bibia ma ni bibia ko si ye. Okay. Nti ade na ye ko ye anamfofo be ma na namfofo ena na meka no na abrantie no a o ware o baba no no e Ghana ni o ye Ghana ni pa. Oh, okay. Hey, ena na busuan bia meta na jode na mfo na be ware ye busuan by but community na ye very warm. Oh, ye warm. Oh, okay. Okay. Wow. Anyway, insani bi esisi no ba e ba sa no a ba ko ehu se awade a ye ba beji ye baba ya koi ye nhye de hu abusuan futitru bi wo mo na ko se mutum na esi ho mo ntwen ma awade ne nko ansa na ma be kan kira asem o ase oba no de ne papa no penesa ase ne benya aware nti o penesa ne ba no nko. I see. Enti ye beje list no hwane bai be man ma papa nko na bai ni papa nkasa ni papa nkasa na bai e ma ye ka tro mo so wo sanka oba ba ku ka ho obi a mebi. Hey, I see. And there's a man ye oba na mo pam no so pani yesi e pam na mo amamre ya amamre e wo so wo be oba ba ko oba ndie ni papa de na ni di hu saa o saa ase oba na papa no na ni ha di se le be ware nti o kan saa nti ko kan le pi ase oba na kwa aware abofra na kwa aware na wo na wo mpe yeah nti omo ware ye bosumi ahene na mfi ahene bosumi penny ti December e mu na wade ne ba ye mpato yes nyame so ni omani mu kan na be you born be ensi sometimes you know ebe ye so mo ti omo ase no mu ni omo hu ye a boni bi ensi woni nsema ami e obetimi hie obi nne adechia na so ene ho ade eso sa wade na etimi gina chende omo nante mfie bebre ansa na mo wade ti yefa bibia nhye otoso bonsu atoko afu nyame oyi bibia woni mrem ame ti mebia no mise waken meka wo mo mpai bom enti wonso no abusua ye mo mpai pa na ne mapa ensi sa wade ne mu na ye ntoye me da so papa mechia oboasefo nyina ebe se be mo nai mo hwe mo baba ye medamasio mo yesa ne bani age yo ose kromani isa salam alaikum. Alaikum salam. To yayi na gode na ose kromo to say e mo nai hey etu shede na TV na wo ai go dem enkanya se ka mo shede mo by force and just say you come out share them by force and can one for Odo Ahomaso. And Kenya and mo share us come for me that was you mo share program papa ni mo kusun via yo isa na se bibia e kama de me have to be there from my be can kema je ntia me master me pata yo kasa yete oh but they have me na ba yo bi na wo na mo twemp na na mom no me yere pa ne kaka boni be na ye no. Oh, like no new. And you say you are me, like never come be interview. Na that was a give you like I want me good you know. And I'm on a banner. Then my own someone you know. But not anything oh she lose more you know the baby but it be like that. Oh,
What a 50-50. No, so maybe but later on, and say the never 2 months, and I had to be in Yakata, begin the phone and everything, and messages on phone on it, and now what the reaction to say, yeah, I don't know, and I'm busy this up. And I said, I'm a median in a man, or yes, I'm between here. Oh, I'm friend. It is out of now, my open to be in the Senate away. But at the end of the day, because I just with my own money. okay. And see, the Columbia, the more day, actually, with the veterans, I mean, they open to and also, I'm going to feel like the phones. So I am that meaning and you know, or the and the man then in there, some hair, lay me. And what so champion? But they say, I'm in the or not what I remember. And in fact, and say Uncle Banessa, because who try find a china about me catch train on Naka win yes on so ye be talker. That means no, I was so who said that's their character. We any bonny obey you be. Mistake no chance so better won't say. Just a 1 year, mobile why am better 2 years, 5 years gonna, or be sending ho, be tinny ho, or be a swante, or be seen two, na basa. They make out here. Aha. Enti no ubetimi afre we some ma wofo no munim some o twempena enti nka wo no wontimi na oba na etukwan no na wo kote so ye kra wontimi kan hye wo nantem that means why wa adwen say da me mpre betukwan make up of digger we o e bi kana odin dada oh and only discipline na ye kan no but a mistake nearby any mistake ya wa adwen any mistake because you could have told yourself said no I will not do it. O girlfriend etu kwan na ko di obi a wakoma bon tenta plipli menya na ma menye obi be himia na we nchebe na waka che onsa menya because moa se wo ko di ni wanya ni freezer wo hwa ahwe ha mo bi mu be na ko share kra wo san ko se ska ko hotel wan ko hotel ko bi aka bi mu dua bi ase uncompleted building bi oh na wadanfo bi kra dem wa ko gu hu ani mase so ti oba ne pan wo kra wa ya de because ono so ono so o yedna ono akodi obi so akogya ho se obi nsuma I mean what is it your ba and sem fata mesremo so mo empla chiemu na mo antimi anhye mo ho so na baako ekotwa ne ho ba pam na mane nko because nipa sa no da ba yare no ntimi ntena wo ho da wo befa yefuna akwa wo abo ntimi ntena wo ho otu kwan from Kumase ko asawa so ba no wetwa ne ho we di ma no mema sa no ahwe oyemba obedi no wo sister ba obedi no. These are the decisions me person will take. Oh, decisions when a person will take. What mum you need a man ya it's a shame. Mum break it up. Break up. Whoa, this is the Sudan says position, baby. Odo Ahomaso ye de kwa ye me ko don kono ya de paso exercise. Be di amana ye wo de koma awafo ye de ma enu ntina emre bia no ye emre ye wade bia nwumre ene efie de bia nwumre enwumre du ba kopi amache donko say ne mapa ne de na didi mamo se be mo worry ne be so isa wade no edie ewom edie no so nim dia ye chiro and I am the sex doctor ndi obi ampere because me de manima to se mpe magredie me chire infie du nsiene be won panife kuku de mo boa me yema na ye kama na 2017 position na be ban wo ho alokoligi nyina ewom eba wo hu da mango de no na de baba alinko irade sex position na eba no me dia lokoto sex position na abremu na wa hu se de ye kwa ye ball lokoto ni fa no e ho na be hu se gongome oye ni sei noko oye ni sei noko enye izi no twem ai to ye de beto so na ye kam hu de me che no we no ema tension e cut down into ma me se wo kunu watena se ye na se wa bra start massage no be ya na tena so kakra bo bra no asabutu na bo me asendue nu na wo de ato aso ai enu ani ye ko prophetess ye di kwa wie die asamba ko mienu Dr. Medase ye di kwa wie ni ameka say yeah enipa bia enya otwen afiwe ye nya adwumaden ye de hyase ye die wo se ye adwumaden na ye di no krama ye ho na ye sanya otwen ase nipa bia so we
When you obia we bia adwuma tren so wo de adwuma na hyase a obewie pa na Dr. May koya ye ponya ni ahwefo hwe ye ye da wo mase nyame hira wo munye na nyame ya dom kina Heaven's Royal Chapel anopai nyame ya doma Heaven's Royal Chapel, that's my ministry. May you watch night enyumre and if ye may you watch night ewo Israel inside Palm Plaza inti beton safre obi etimi fa ho ene ye besom ebe bompaye mane ye kama nyame hira that's it Mr. Enim ekuma me so kakra me de beto ho a me ka kireti for na ebusiafo titru ni say ye tie college ni bia sister na afrefi oboase ana o kan ye obema ne be ware oba akra nkofo de mo bae kra no enye papa mesre a wo fo mesre busiafo se ye busia ware na ye hye dan ye introduce nipa na ebeba aware na ase no eyie ne yanka se emreko inti yesi papa ne maame ne pe introduce omo ye hye dan nipa na ebeba betra aware na ase no ye mfo mu nkire yi na obi ehu se obema no ni maame ni ni papa ni na nkofo obi aware na ase no ombeba na de meka de twato ne se ye kosore nsra sumdwini nsra odo na ye kosore kire otumfo ote kokoso se on shedding na ye tie biara no onyankopon pepepa na niase nisiu wapepa dada ototobonsu atuko afunya me onwiri yete ne seso no wapepa dada wahye ne din eni onyam papa enye den ya otumfo obeka ne maame bi se okono ho wodem one ne bonkomo me ba ye ni sei memmoa wo mo ye say we show videos bi kwa na otumfo tigwam na maami wasa so akọ ne baba mensa maso otubu se power ne fe keke enti no otumfo so do bibiara ase maya ma na ye fe asantima do bibi ase o Ghana man do bibi ase o mamu fi mia ba nyina da mase mo be sua de wasantima especially Ghana Africa mon see a tradition great odofo mame na se ebia na edi kan na wotan wo Adom TV ho na hwe Odo Ahomaso wo hu se de ekro wo de wo call me Instagram page na wo de won sem baaye makenkan ni nyina ama me mpenifo me da wase papa na adeshima ma ebia na bibi di wunya bibi jojo me ankasa me nama 0244 261200 mame na me cameraman ase o aye ade ni baba ko ene camera si mienu miensa asem me cameraman me da papa me sound man wa yade MCR light set designers ne light man uko MCR on so ma yade papa me na man also antini yo 0244 261200 me das producer director Prince Eningeje the master Mr. name prophetess and you be biara oji ya wa 2 o YouTube oji ya wa 2 o ba bia ya da masio Odo Ahomaso and then you may 11 p.m. you be san share and then me boduku 4 days me boduku me number bia jama kasa almost wa kasa ke hu but I love it me da say